pi barok ki parlok ki baju pej baju kersan ya kani ke channel jongi uken jat syai bat na kaleng jonga menta kasingi ngadon pot raj nong kharai kejing wan jonga sini kalong ban sakhi ya kawai kejing let niam ka baki khot ka pen sumasi ka pen sumasi ka dei ka baki ka jing let niam ka bak hadu ka baki jule na ka benta shwa ban sedang karap karyang sedien kumba piyo i ni kejing pen sumasi kaladap menta hendrai kidang don pat ki program nginsa pen i hakan ni ka video kaban pendap ya kan kejing let niam kaba menta kasih hadin bala de pemblang rengkau kita kemut kenyar rengkau te ngisai pelong ya ka persumasi ta kemut ba ban long kum kajing pensum pensle ya kimreng sho bang ini ngam sak pentor ki hali ke kata kadika ka kajing mut ke batan rai du na benta kajing persumasi por ba persumasi i penon kam na ka kan jasla kidan arjai luar bahatu kasi kiong ba umbit ban bom yang masih daki dieng daki si daki tu ki haban sempat kisu artar itu pathau yong bol cermit mo daki tu na jengai ki kawang kemudian ban be ki masih hadin kata kan sadon ka jing su jing shor ya kita kislah na kebenta ba ban ai ban panukum na kiblei mo namar ba hakum kan ikasngi la le pensum pensle ki masih ki kino ki marat ki ba ni sai pen kam kapor ba lur pentar halor kan ka jing pengam yang subai ni kat kum ka jing tip jongi nadu andai thai kadai umdai bagi pen per nang pen layu no andai chisin nama kapor pensum masih kisah ya ketika katiar ban bu ya kene ka katiar ban khen ban itu aku por baknya ayun ada song te dagata he namar ba cisin islam kidai ban site no ya kita ki tiar kiba kini ki irutemen kidang penkamp nala pensumasi isai penlong kajing syat nang ne shwa hadin tang sarung mal lagaya sriwing hak por men shwa ni sairung ying breu hakine ki sao san snong kat ka bangila hadu ben shwa ni sai lishat ro kan ke shat duma ye hadin ka jing pensum ya ki masi tangut hadu msalong khara jentru ngna lisat la lishat tenre yam ta imat kapor kala nang khim te ngimla shu ban penlong ya ketika jingsat jongi je reita ka jingsat jongi ka bansa jingkin mau na ka ka jongi ndang ladep ya pensumasi namar bahag por ben shwa ndang ladep pensumasi ngili sepo jingsat na ka benta banya suj shor ban ayu aidam ya ublei no bu no thau na benta ni ka kam baro si tayo artio Kalau kayak apa sosi ba menta lang ki culture dengi kini ka lenam ka pom dengi kelas dang tren rai ngibat ngi dan kata ka gentleman ba menta ro bilai ki dan ki nong ki barang i terai la dong ngi nong grom la terai la dong ba ngi kerman ni ba limba ka jinge tris tong jinge da slok hilang baro ngira ban kam ban phasu su kai ka bang gidan